fitsarona lavitra ny lalana lesy rehefa misy namana naivana ny olanaky na ifanakonana mandalo ny fiafiny faorina itsikina kozino kaiky ny latsisy tsara no ny firaisakiny alevanesquadre morse union fait la force tsy ry forsoanina kasianko anina fa tontondreo antosy anorona fatsy anjafa politike folafa tsy tezefetsy tata mendraiky apaty baba kozy ndray tanàna tanjofo ny fiavana le tompo ny fiatana kozy mitsy mitavanama kozy ndray tanàna tanjofo ny fiavana le tompo ny fiatana kozy mitsy mitavanama kozy mikarapelo fakatiavarambola felo maneratany epakianle mikila mifapitsapala elo mplem matsimaitsy melo fatsika samy elo firaisakina GM mafitiavatena zero kasleto fiavanana tsy mety lefy tsy mety rafy antanana inoafy anolo lalana oazy amizay mahary fikina fa efa telekitana naingany hafanandro abokina lasa sisina atioatiny firaisakina noery atiny lalana fa tsy any sofery pambola reto zay masamtsoro asay kalokalo fa raha ihanysiky de tsara mifankaro atao tsaratsara noho ny taloha amizay misy ho tantarainotrana ataondreo olona fahiny ka atao fipopapopaka ny tantara amizay mafalifaly reo sanaka mapary Koto aro keletsko parem publike fasho on shot ever fifritona tsampelane tuazu le yuta boucle nestru na mainti latsaka mtaratas tsara fafana kwa kitikuzuka vukitro fona nan tungar say izak twan fo pare etap kaska msufna pena bala make mbasa de wetrayat majus courage se chacha yo de toma az se sarka faska tama javatula rotsa ne squad ka ok tu vois dans tema unité garam pandla tsukale fresa kina samba de pe rutbo vunja mera madet some vita manchana bata pe tabarnendi satamba pera yan ke farti wan se manje kozy ndray tanàna tanjoko ny fiavana le tompo ny fiatana atioatile kina noery firaisakina kina noery kozy ndray tanàna tanjoko ny fiavana le tompo ny fiatana atioatile kina noery firaisakina kina noery. Ce que les politiques devraient faire, si c'est de penser qu'à leur gueule un avenir meilleur pour la jeunesse du ghetto putain. Du taf pour jeunes qui passent vite sans sucer du désertique. Ils veulent qu'on la ferme parce qu'on représente la voix du people. La solution c'est une révolution venant du people. Surtout n'oublie pas que la force de ce pays ça reste le people. Papy dans celui qui peut poser ta chute c'est bien le people. Si tu ne fais pas gaffe tu vas devoir faire face au people. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu veuilles, quoi que tu dises. Même si tu penses seul, l'union fait notre force. Quoi que tu chantes, quoi que tu rappes, quoi que tu manges, quoi que tu danses, quoi que tu veuilles, quoi que tu dises pour avancer, seule l'union renforce.